Nabon Zavin Zanpa Tun Ahin Kaloi Pato Blok Chamcha Kahin Bol de Ahin Kahin Bol Nading as Ichu Ahile Ka Inaipu Kaloi Pahi Adam Mona Azi Chutela Hung Kizandan Chile Tunia Ka status a Operation Ki Bolding Ahi Chile Group Kalania Tauna Hingel da Ovin Ti a Tauna Ngai Cha Kahin Sain A Ko da Chun mi atam zo en mi tam ta en loi la pai hin ulenau ki het pi chiting le to khom pi ho zo si in zong ipiti dam lo ham ipiti ham iphui lai hospital na ki zen home operation ipiti ti nam te tam ta hin na hin dang win ka ki pa na hin gyal ho zi wa na hin sei o hi in ka hin tau pi e ti zong um win e tau pi ho zo siu na chung chu pa kai minin ki pa tu ka hin sejin chiting le ngai lu za la thil pi a sum la pa hin e hin thono Google Pay Simin Thazon Umbin Kaki Palam Tezing na chung chiwa ki pathu ka sayen pathinin phathai na bu handang tunia hi pathin ko ma ki pathu sayen ding chuting ole taw na ngai cha ding nga ka zong avela ne hin taw kop le ding wa hi chi vlog hi ka hin bol hi in a chei na chan ngai lu se tan e na ngai pi devin ka hung te mu bin hi ama sa penin akaloi pa adam lo na hi a hi le abil leaf chilang hisna abil leaf lang hi damlo a hi in abil hi February ha akipat na chu treatment hi hung kipan e ta en hi chi a treatment amasa doctor pa en hi chi doctor cancer ENT specialist doctor ko cancer masa penan pa en avat na hi in chale test na hi chi eco test akiti in hi chi test a bol na ako na hin ama en abil thazung vitamin thasam hi atin hi ti chun lo la ai jong thani ne ding a hin pi ne hele lo la ai jong chu thani February and March ane in a hele phachom lo da banga pha na chun ke ni in jong doctor chom kha specialist mama ENT ka ba sa hunin ama chu ka ba sa hunin a hele hi chi hi a hin doctor ani zan na ki ba sa chu April a chu ki ba sa hi in aki vat sa na ban le Amazon hen lola ai ne ding thani ne ding a hin pikinen je lo chu ka ne sa win a first apa chun a bil vitamin la sam he ati in a second a doctor pa hele hele a el drum wang jong hi el drum mi hem hin ibil la hi apadet da khat dal tan khat o mi ni chi a el drum pa hi wang a hi ti chu a hin sayen chule a bil thazung jong atong khatai a bil thazung pa hi atong khatan adam mo hi chu operation ki bol wal downloading hi tai ti chu advice hin bol lovin a hin la ke ni chun operation body chu sumla pa aliu jong chu a hi in chu ti ole risky a ki bola le a phalo jong me ati ji o chun ka bol lo wo te honen lo chu ka ne sa wen hele thani lo ane in a hin la a phat ta lo phanen check ma ka chi hona le doctor pa lo la in dam pun te operation aki bol vale hi chi air drum avan na ho aki hu bit la vale abil zong hi ging zong abil zong hi ging a hi e abil zong hi ginga sound apia ging loi atia ging loi alai la ging loi ta abil hi to nga constantly kinga lo be a ging jing na yong asa hi ta chu uma hi je a chu ma hen operation ki bol vale phapon te lowen nay on la propon de ati hile second doctor pa hin operation ding advice ay borvin tiasa bola chu jong ko hi in tle chu jong ko hi in hele operation ding a hi lo wal hi thai pon te ti chin lo jong amasa doctor masapa in jong lo api a thani zen ani a phalo chuting yong le ani na pa yon thani zen api doctor ani na pa yon thani zen ne denga api lo jong ani le aphat ta lo je achu operation denga chu ke nyong ko mon tan zani tuni hi Sunday hin zani Saturday a chu hi chilang doctor pa pa ma chu bol denga go appointment ka bol a hin a hela to khon pi naute ho khanin munchoma ama yong abil dam lo ma hi in ka kivat sa la ka pha e operation ka bol a pha ati je chi doctor pa chu jun kha ve hapta thum ma sanga chun ka ga sa honen ka ga ve honen ka zon honen a hi le akivat na chu akivat na le kha chu hi a hi in doctor pan test song hi
tia song abolin tia song nga lang abolin endoscopy yung ala in CT scan itile temporal bone HRCT ti yung hi abolin so yung le tia song hisilanga hin nga lang ahi in gu ahi in gawa CT scan pa maso ka bolo vina hile ama findings a third doctor la pa in a findings so hile ama hi eardrum avanga yung so ati in to tela abil with thagu jong ala samet yung so sayin endoscopy result a kon le khana endoscopy a kon a chon abil hi a eardrum hi 2 nights awang hi poi aniawla nga awang hi tai kum tam ta zo masanga he awang ana hi tai at in so findings abolin isi kum tam da abil avan pha na chu bil hi hu niaw cha cha hon he thelawa lu ji a hi ta chum ji a chu ma hi atha jung jong hi ato kha ta siting la ja cha bil jong hi nga thasam long thasam a hi ya chu operation agi bolol he thei point ten athar doctor pa jong hi ai sei pi honen ai la operation no chu ki bol dinga abil gu ato kha am ba dinga hi abil gu ato kha alawa chu operation ma chu boy jap de hi atin ahile hizechin yuwa ka hesai temporary bone kitipa HRCT hi tesi a bol sa CT scan ahin na hisi hi a bol sa kin vile hile patin zale hisi HRCT test on normal amu hi kita hile operation ling confirm khom hitavin ahile ama hen operation ki bolding ta mihim khan hi operation ki bolding le direct ki mo bolding lo hi ama en anat na ama hi abil na hi in abil anat jing ma so nat na dang BP ahila wale heart problem kidney problem liver problem sugar ahila wale PPH tam ta a blood zong hi a hemoglobin ho ani ma yo thelo tam ta me na hi requirement so zo si so san azi ha en na hi so tam ta he som la khat lang hin hi tia so he e hin zin ha pi honen hi tia ne ke bol diu hi ho do si hi normal hi ale operation to bolding he ta ati na sei na hin hi pa na chang ke ni dong hin private na aki bol bola la sun don hi chun je na ka chi hon le wa se num ta second saturday hi chun aki bol thei ta pon hi on le hi chilanga abil chu operation aki bol gang lo wa le pete said ham anat nahi dam va lo dam thei loading chula aban ban asu si the ati ji o cho bolgang ding ka dei honen dam va ding agi dei ji chun babina ates ka bol hon ta ne le babina ates min ECG ho lan ki la hin na so ho ECG chong hi aki bolin normal hi ati in doctor pa en abanin so test in zo va ka se ho zo se jo test ha zo se he ni so hai tam ta hin na so zo si hin ya ni chun jingka a hen babina aka bolhanen hi si jong a hin na hi so te so zo si chunin ha lengen doctor pa ka va sa hon ne hi ne ami cha aboi poi operation to bol thei hi tai ati na hele chutia operation bol ding hele tu ni mama he ke ni hi ilung kham to hele jale ke mo chim ta lo chate yon lai ta su hospital ka chi hun ji chun akila ji chun tu ni wang chu la lo me jing hi thei ding ham ka ti la tu ni la hin bol taw te chuti la ati na hele ji chun si he yen na CT scan chun ke bol na asen chu khat bil lim am na ho chela ma na tes na so da bang kala la hi bil asung lang hoi ti mo ke mu endoscopy result aflima umai hin na ai ba chu so ma ko ko ji sin lai la ni ga ka po hi ti ho hi ti so hi in chu ti yo le tu ni a chon pungku makhai pungsoma sanga hospital na hung hundiu he ati ji chun doctor pa en ki ho zong pathen jalin tu jingka ho ina nga ki khonvin hobung mi pi aso tauna ka phongwin pathen jala operation success hi ama lo athu la late abil na nate abil gin nate athu la no ho sa adam the ri nga chun tauna ngai cha ka phung hunin ka phungin ke ma cha no ka semin hobung mi pi yong ke tawin ke ho headquarter fellowship ahen jin ki khanin Reverend Dr. M Thong say pathong say amayong hi ka kovin
ai nei pe nu chin to chule pastor go headquarter fellowship chairman pastor teni amani ina ka kovin mai zam ka seven town na ka mangwin hi ti chin ki hoyong ka chiwin hi chen ya hin amani chung ki pa thu ka sitin hobung ham ka hobung miti hodo song ki pa thu ka sejin chating yon le ka china ba ki ho hi gari lin nei lo ki hi je chen miss hingboy uthingboy in zong gari ka ngai cha dong je jem bolero le driver pa hin phal pe in women department na hi chen gari in ihung tha ubin hi ti chen ko ven hele ke se ke chapang honyau cha cha ina ke da tha hi je chen sun na chun now anyau pe no now sen hin lai je chen suna chun bonoi ho don han lai ti chun man lang he jong le noi ngol lo lai hi je chen boi de hi je chen anunya ven ave in ke to now chong neo ama ka chi ven hi le ke yong covid test ka ke bolin aje chun ne ha khuzin pha le helanga in langa ka hung gi ding in ya chu ni hum ke ya ama operation la dung ha ko ma asunga kom dinga la chung covid test ka ke bol nga hi de chung covid test ka ke bolin ama covid test ka ke bolin chile now chong ne yong covid test ka ke bol ka bon cha ka ke bol ve negative ka hi ve it is an am hono ama he observation na ako even low treatment ho cha pan even ka the ka win dream ho khai ven pung khat makhai ti ho ve la he operation ke bol pan ding a hi ta ne hele heti chun operation ke dia drip ho khan hung ki khai chayan abana khan hung ki khai abana operation pading ati ta phana ven operation a ke manding lola requirements ho chu ahin mangta operation a boarding ki go phana ven lo ahin ka ven a hile alo hi chilai he mun khat munni mun thum munli munga mungu mun se hi ham ka tela mungu dan na mungu dan na mungu pa bolo he lo hi operation ki bol phat le lo ke mangding ho le chele operation ki bol zo te le lo ke mangding ho hi lo hi akika dut masanga he full dose akika masanga he amata asadinga he phahena phalahom ti doctor hon test bol jiu da ne hin ni chen ai ji ke ho ka doctor pa wa chen ama he ti chen nurse ho in thamha khat abol ba le ama he first pen allergy hui tan ai thei ta pon na allergy hui phanen ai thei ta po in amana khat abol ki allergy hi kin abon cha he agu ma he allergy he khadi di pom je tha asa azia pe asa azia pom zia hi ta jong pha na hen operation he alas ne doctor pa in khat he abol kilen hi chi hi bol ki nautin a hi allergy hi kina la wang chu hi thei ta lo di hi atin ala allergy hi ki tho theben mun khat pa di amun te ki lo he la he chila he video a chu ki chi dam ke pon avom hi hen na atu anai ta bang khat ai la wale amun ta bang en awomen hi ti chu hi in alo ki ka bo operation ki bol na a lo ki mong ho chu ama dinga hi ata asa chunga aki ka lu le a hi thei ta lo pha na chun ei no la da am la ba chu tin yong le hi ti chun operation chu a hi thei ta po in doctor pa en Amazon nurse ho jong alung a kham the jeng ovin doctor ho jong alung a kham the jeng ovin he ti chu Amazon doctor pa jong echita banga he miyam ki ti chu patient tam ta hung ki dir hin awanga lo kha chu ki tu mo pi la kha chu bola la ki tu pi ti hin a hi wa ama bo na ata asa in lo zo si reject a bol hi abo ye hi a chu operation ka bol ta lo di hi athi in he ti chen operation bol ta lo ding in hin sevin aman le to hi abante le ipidinga ama ata sa hin hi chi lo la ho hi reject a bola akitu pi lo ham ti chu under treatment ka hi ka chi ki di hi hi ja chu no loila paite ulana so pi to hom pi chaho zo si in jong ama hi abil hi operation akibol gang lo va le athuna so na hi ta ya chu ta he abil hi ging zeng a he na apia ging loya abesa ging loya tena la ging loya orto ging loya ta gi gi chela home ki ni na asa ki he na
athu la mama hen aboi na kha ta so pham bil na kiti himin avat la ana te kilo lo alu pi the yong hi kit lo he na hiti ta boy je ko ma ana asim thai lo ta boy awang aman athu lal hi ji chu ken jong kalu kaji chu ka ngai lu ja kalong se sumla pai ha san I pion la pathin dam na pi di pho la ta ni tha si na mai cham ka si mo ba ka taw ba chule ule na min jong hin taw ba ho bu mi te pathin la sa ho in jong ai taw pi ji ba ke ho ko office a jong KBC office a divorce anti yong la ka phungzi in isa yo hin ai taw pi bin ule naw kanu la ka pa ka u ka naw te hin ka te ka khang naw te ho a hi in bon sa ba a ki ta ben loi la pai ho kha din jong ai taw pi di ka ging cha en so do si taw na za lu chen hiti chen treatment so hung ki cha len hi le tu ni chu pathin agun he ka ti no me na doctor la chong kha bi ham te song bor ma salova operation theater la chun ilu sa hana lo chu full dose en ka hana le ama he boi de hitan na chu si in pathin ka thang wa in pathin hi aphama ma jing e ma in ikingai se ham kum de la pathin alu sen athat ei mu sa jing ke jivin a hi tu ni chun ama anat na chu operation ki bol thei te hi zon le ki zan jing theina lai tho he na pathin pha sa le ta he next week tin ama chom kha resa bol de hin Thursday lang Thursday ako na ako doctor pa in Jenims akang treatment ka doctor pa hui Jenims ahin ahivanga ama private na hon na ahin atam zo he Jenims to private to ta ka zo zizi o hin Thursday na ako na ko ama ka ga sa ki du ipiding a his hollow see he akika male allergy ham what is the reason behind all of this ji doctor han ahin check du a hin ji chen mabani jong lu se tan taw na nin gyal do bin lang hin ti chu na angwa ka hi sei nom hin ten kaloi pa ke zaw sa lo na pen chu hi le hi chi ke chen kami na ka mui ki chong pha chu ka tip cha hi dan na ka dep cha mo mo ta ai ma chu ke ka lu neu ke na le ama adam lo pa de nga chu boi ki di ya chu heta so kan nu ji a ipm khat gam tin chong chong ka sei ji wa nga chu ke chu kalung do heta I chu lo ki ka lu zo se reject ja energy hi jing a chu lung kham mo mo ngin ai la lung sung a pathin ko ma ka tawin ama lam atawin hi ti chun experience pa kha men pathin hin jing nil has ki ho family mai cham ka sin la izing ka si devotion na yon la akitaw na te ho ula na ho bu mi ho lo si taw na san lo hele tu nya chu doctor achum khan na kilur khana le ates na bor masala ba bon in full dose ka jing hana hele tu na na hicila ya ma na camera he kai ni no na ka to ko na ji problem ho pathen phan ho ka sai the hon lo de na I pathen he phamo mong in hi ji hin pathen thang ba win jete ole doctor ta ka chi naw ka ki va sa naw doctor he cleaning a hen ilu tinga le sum la pa alu ding zo si cho bo na payment ki bol hin na abo na ki no payment ka pi he tan around 50 thing di chan ho ta bang hi operation charge him nurse ho lola ai ho ahin chule admission na ahin ting le gi naman ding hi mi yo si cho abo na 50 thing di chan hi hisab ta bang hi kapi u hi ta ahin la doctor pa in hi thei pun te akibola le ke zong na ho zong na boi diu na man diu a hi chu chu le ke ding zong anom poi ke dang ki zum su nei ding hi za che bol ta lo diu hi na ho zong hun ta vela aban te la ma ban na try bol diu ati za install do wa ko hun do hi ta ka hun do na bin zong women department bolero in ka ngai cha dung je be mi sing ba install pi ke ben uling boy chu ma pa kai mine ke pa tu kan se je chu te la ka loi pa ka izawa ka se ma ba chu zom ki te de la ka loi pa hilai mana ka ama to ka hung to khom lo na hi pathinin tunya ama ahu do hin hu do lo hele tuna hi ka mu khomon lo de hin na ichan gya ha de ta lo zo ne ki mo ka han lang hi le pham bui de hi ta na test masalawa ke ka han pham khat hela chun ti janum ta ngi de hin la so ama hi che pe ta so alungel itabang ham ahela wala tuni akizan na ho chute le ken ka boi pi dan ho jong hi ipi lunggel anaya tu chanai ama lunggel ma chang pem hi ti hi na wa ne ka ken ka kho sa dan hi wa na sam ai la wala pi ti tam ti chani la ka chang na se kha pon na ji su tu ne hin pate hin se yan lang
về thì xây đam nãy cái operation nãy cái ball na con na lâu na ta sẽ cho lâu cái cặp lâu sẽ lâu viên reject a ball là chú chân gian na lung thema epi ubam hay ta bằng ai khana giờ ita bằng pet ta gì epi ti lung gian na em thì so in say in patinin dam na epi le lain patin chungang ka ke pana kan phuk masa in ai chu tu ni operation ka ke ball kun ho chu hin sei nai pung ka ten ka ne pi hin yer kho ngomong ata ti lo le mi tam ta chu ai ne pin a ger kho lo yang tam pi min che ke yang le a ji hi jang le alung sit na ichen gem khara mu theya amlo yang atamin a hin la tu ni hin aman ke da mona chung tu ti lo la ke ki jan ring chung changa mana e boi piran hoi ka ger le ka ke pa ma yengen ya chu mi pi ho ma sanga kan phon ro hin tin he chu a chom lam pe na kan sen tin abana tu ni operation ka ke bol hi kin jang kabil ho hi agingin ana enai le ha ka sama ma yengen mi ko ma sei the yang hi lo khat hi a ta khat hi ai chu ibil ging jing ima cha ging hi yang le in thil gin ke za kum ta bang khat a kyam he ta chu agin yang khat bo se hello zat chung ma agin ông ma hi he te chu ông men a sama ma ye tu na chu operation boarding thei ball thei ringa chu doctor par an sei re par an sei para chu ang ki ball ko gol le operation doctor pa hospital a chu ki chi ta re le doctor ho nalson ma mo lo hon ka ma sang yong chun tu ni hi ke ma ka ki ngai tu ra na chu operation hi ki ball la le hin ke hi hing lo ringa kan ki gel lai pi tem ka lung gel chu ka ki cha ji yang hi pon kitab sa ta ga cho ki bol ri ai ka nga la zo ai wangin pholo chun kalung ger khari hong ki cha ta en he thei lo kharin chun thu ik het sa ta bang khat chun kalung ger hi thom hau ta en liang vai ta nong ngam man en ye chun ama sa pe nen ka ji do in ani na ka ta te ka ger do en tu na wang he pathian phasa lawang kam khom do phasa lo lawang tu na wang kyo ra hi ki khan ni ri ta ti hi kalung theman ong ki lang ta ai chu operation ki body ho chu ka ki ta nai pon kalung them hi yam khat pathina ko na he sa na ki tram ti ti lo le ipitam kalunga ong ki lang ne le ta ki person operation di hi ka ki niam thei ta pon ki bodo ta ma yang le ai thei lo ri nga chu fair te ra chu ka gi la ai ta he ta chu kalunga ang me nei le he chi to ki lon chun a mon lo operation a man di ho ta sa chunga ka di ho antibiotic ho tia sa bol me nei le antibiotic ti tang lo ho te kom te pi lo ho chu test an bol ta me nei le I bol pat wa ki pat sa chu ake tu mo te chun ke tu mo so ke yin ai le agup na lang anga na langa hin khar hi ang ki tu tabang en au men ai wangin doctor pa nom po in doctor pan hi chiang vet kit anga ye ai chu mi him khat ta sa chunga kap lu dikiti ake tu chat anga ye ati ai le khat chu la sa chu hi chi to ki tu le operation na ru ma chi re ta chan bol le hi chen ka bolang ki tu mo che ke rin ya to doctor pang alu rong ta ne le ati chun angam do ta he cha doctor pan aban wan ati chun ông dan ho to ka sei ta chu sei nang na ki chan ho pi ha ke ti chun ept ham ake body hi kidam do wang ve hen lang ti ho hi ka dei dan dan chu sei ri ka he pon ai wangen ka lung ger khat awang chu tu na hi ai ki bol le wang chu ka in khu hi boi me thei ra ka la hi ai chu ipita me het sa na ta bang kha ikin nei tan na ya chu chapang ho banga chu kanom ta he ti ri chu lai thei ta loi wa cha phat chu hung chal tal chu le le
ประเทศโปรแกรมตีเทียงยินตินไอ้ที่จนหงจานรอตาในละตาเฮอเพราะฉะนั้นก็บอกรอระวังจนประเทศนินอันดับในหินคูอีปีนมละลายเหตุอาจจะกันละจะก็กะเสียรอน้องama akona iza otokilana so ama experience also in seventeen atam zo aheke hospital ka chira test lab ho akichina ipion le ama adam lo hi sem ma ka su bo no pon doctor lo to ki ho long ke ka hi ya da tam ta hi ya su tu nya doctor pa ang chun aphama ma jing hi ta banga doctor pha medan khane le sumla pai adei asuna imo bol du hitan lohom so hi aso imo bol hanai le soila ki kayo ta na operation ept ti la witness akin no soi ka kaita amana ki kaita bolu la ke on complain ka bol du ima jam ta lo he na he zo la pathinin amang chan ama ki ta ten aman jang ase na doctor pa en zo hi chi allergy hoi hi chom ma da phat ne denga ka ma e bol the e wang khunung te la hung boi khunung te nga la hung boi ya le na ho dinga yong manna ke dinga yong phachom lo hin hi ja chu chom kha under treatment e boy chi ja bu ngai ati ja chu ki nga hi in ja chu operation wang ka ki bol ta po we hi ta banga lo operation na ke mang ding lo la ai zo si chu ama dinga allergy a hi ta jen a ki tu pi ta lo ji na ki bol the ta poi ti chu mi pi ti ho ko ma ka hin se hin tin no se ta na taw na wa ni hin gel do jing win pathinin bo iza ka bol the hi taw na iza ka the hi ita akitaw ji azo pathinin e hu do over sumla pai ho jong operation na ka ki bol na dinga chima sanga sun test a hi za nam kha sang som ni wa ka su lu hi ta ka su lu nu hi ta ka su lu lo na hi ta en chule tu ya operation na za nam kha ka su lu nu ni ta cho jo sing hi pathinin apo e pathinin alam pi ai gon pi hin pathin ka thang la in to jong hi tauna apoi mo pian a hi in nu se tan na tauna wa ni hingel do jingovin to na he chapang alin pe jong class 4 bo sim na lai ame lai no jong class 2 bo sim na lai aneu pen nu jong aneu pen nu he naw se na lai noi se na lai hi ji chun ai wang alo theilawa ke kai nei pu da mo ta ale ke ai nei pen ka boi pi ding hi asu naw sen ka da la hi cha jong ka nu la ka pa ka u te kai in ko te ho en ai ngai lu vin ai taw pi ho ai kho sa ki hi le ka naw aneu pen nu hi in mo na he ka naw ka cha te ho ka da la ma ka boi pi hospital la mon te na ka thai le te hun jong le ka naw ke naw aneu pen nu Rebecca he ama na cha le naw te ho ba su ji hin kain ko te chong ke pa tu ka season ama kanaw nu chung very very understanding hin chapang chai ba ma chong ke pa tu ka season chele muntin gam tuna helai mona hajawa ke pa tu ka se ma banga gari new bo kinein alin kinei lo a hi in gari lin apoi mon mon ho yang aphat phana ka kumna ko tor mana lam kai ho nga pha chai gon pi ji ji lam kai ho chong ke pa tu ka season taw na man tam ta e man ti a kapa thong se pu GS le in nei pi nu chin amani chunga jong chule pastor go le ai nei pi naw sun nu ama te ni chunga jong ke pa thu ka se ho bo mi ti ho zo si chong ke pa thu ka se ade high school ka sim la ya ka loi ka pai te hin gel ho zo si le chunga ke pa thu ka se yin loi nu neu bo hi in loi pa pau ne hi in nang ni jong sum la pai na hin thon ka ki phalam the jing in na ni no ni pathin pathe na bo han lang chele lungil ten tu nya operation hi anaki bol ta han na hele hi ta ki moto ta loading da na hi lo mo ka lai ti bim kha pham mo cha ka doctor kha ki su kha an na hele tu nya ai hi sila hi ki lo di da na hi ta en lo hem ta han ki de hi ta en hi zong le zo zo si a ko na pathin step kha ai pui do na tia wa hi pathin ka thang ba a so zo si he pathin thil go ni pathina eng tha ti nga lawa pathinin ala ilam ti agu ye ti atha ben tu ni no ai mu sa hone ida azu e koi tabang ham kha chen hi tabang ka tu ho hi ai pon an hu ai lai nan hu zo si zong le no tho kang so an se se e piti se da ham i ya gel lo ki a ki pa kha la ni zong le mai the he zong le so zo se mi him gi bang lo he na ya ke wang chu i hin hu a hi so zo si hi pathin
alam pipi pathina ingap pha tingan alam pipi go pathina ka ngap la jin tunin kaloi pa da mon ho jang pathinin sit na ko ne hu do pin pathin ka thang ve jin na bon chaven mang pha ve lang dam ser seven lang taun an ki heto ji go te ka ke pe